Ya Nebi Allah, affet Prenosi se od Alije sina Ebu Talibovog. Rekao je poslanik ljudi i džina i vjesnik dva časna harema. Ko bude gledao moj opis hilja poslije mene, kao da me je gledao na dunjaluku, a koga bude gledao čeznući za mnom, Allah će zabraniti vatri da ga prži. Sačuvat će ga od oholosti srca i kaburskog fitneluka i neće biti proživljen go na dan skupljanja i stajanja. Časni poslanikov opis. Alija, Allah mu lice oplemenio i zadovoljan s njim bio, rekao je, opisujući poslanika Božije: nije bio ni visoka, ni malehna, već srednjega stasa. Ni kofričave, ni prave kose, već onako ovolike. Ni mršav, ni debeo, ni lica punačka, već skladno načinjen. Rumen krupnih crnih očiju, dugih trepavica, snažnih ramena, širokih pleća, kosmatih prsa, moćnih šaka i stopala. Kada bi odao, žurio bi, kao da ide izbrdo. Kada bi se okretao, cijelim tijelom bi se okretao. Među plećkama njegovim je pečat vjerovjesnički, a on sam je pečat svih vjerovjesnika. Srca je najboljeg, jezika najiskrenijeg, čudi najblažije i roda najplemenitijeg. Koga ogleda, strah ga uzme, koga upozna, zavoli ga. Kada bi ga opsivali, rekli bi: nikada, ni prije, ni poslije, nismo vidjeli nekog sličnog njemu.